nanje nzomwereka imibabaro uko ingana, azoba akwiye kubabazwa ahogwa izina ryanje. Uwo mwanya ibisa n'ibikaragashi bimuva ku maso, arahumuka, ava hasi, arabatizwa, maze arajya, intege ziragaruka. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Urabeta satani ishengero rifise nejo, urabesha kuzurigira ave 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 satani ishengero rifise nejo, urabesha kuzurigira Yesu nashimwe. Aha rero haduka umugabo akomeye w'umudogiteri yize ibyagezwe yitwa Sawuli. Haragahamo ko guhama abavuga izina rya Yesu. Hanyuma rero asanga abantu b'abaherezi bari muri uruhamo bahama abavuga izina rya Yesu. Ati jewe ndabishoye akumba ivyete. Tuno barama ivyete. Ega Yesu arahindura ibyasi. Urabyemera? Kabihindura. Nta muntu bahivyete batarisi n'ikidogo. Abaza kubisinya. Baramuha rero umukuru ntagenda wenyene, agenda n'abantu bakomeye bamuhagatiye hirya no hino. Tuno kandi nabyo turabafise. Mabizi n'umuntu atambaye ibirato, noneho nyine ntabwo atambaye ibirato ngaho mwese mwambaye ibirato. Tuno mugabo n'umuntu atambaye ibirato yarakindizwe, izina ryiwe ryanditswe mu ijuru, birivuga ngo abarika buhoraho basagaza impande zose z'abamwubaha. Yesu nashimwe. Hamo rero abantu b'Damasiko wamenga nta kibavugira, wamenga nta kibavugira, mugabo barasenga ati Imana Yesu udutabare, Imana ikabangira ugutwi. Hamo Sawuli aragenda ngo agenda afuhagira, niko umupagani amera, ndagenda neza agenda afuhagira, ariko dufisumba bakomeye sha. Umuntu yaduze Igorogota akabamba akadubwira akabiri mu gihugu, ku munsi akazuka yabande guharira bamubwiye ko Yesu yazumba babonye Yesu. Abateko mugabo ntimutakubimbaza ngo byanditse kuko abakizwa ubize ikintu gitanditse ataka kukubaza ngo twahebagiwe ngo ujya murongo woduha ngo ahure ntibuze kumbatsa ngo bavuge ikintu. Yesu nashimwe. Hanyuma rero maze ko Yesu amaze kuzuka, Yesu abigishwa biwe yarafise ubushobozi bwo kwinjira atabande kuguruza. Tuno baze babona hagati muri bo, asababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Bafise amahoro mwinshi bashobora nezerewe. Toma rero umwangazi, yari umwangazi, ari umuntu arumukizwa yangara. Umwangazi rero agoye gutumbereza neza. Umwangazi wo mu vyumba, umwangazi aragoye. Akaga n'umunyabihari ngo jewe ngo wenda byo muzi. Umuntu bakubise mbona mu minsi yo kare asa yibagira Yesu yavuze, ariko Yesu nabibagiye ntabaheba. Yaragarutse aramwemeza ati Toma herawa, ati mwami wanjye ndizeye. Reka tubone kuri iryo jambo rero. Sawuli yaragenda kubagira abantu b'Imana bari imbere y'Imana, aho ntihagire icobatera ubwoba. Ishengero hariho umwami yanesheje, niwe tuganza kabisa, niwe tuganza. Abantu barasenga. Hama rero mu nyuma rero Imana nakantu gatoye ifyonda, gira mugenda uti Yesu nakantu gatoye ifyonda gatoye gusa. Ikigabo cinze ibyagezwe gifuhagira nta bindi. Imana yafyonde gato Yesu haje umuco
uramurika urapika neza mu zisho sinda gwatebye Rusawuli mugabo ni Pawulo yaba hari mu mase yarakaboye sindiko yavyibushe nuko iyo bagabo bavyibushe ko kabona acha atemba hasi ari hasi Yesu aravuga ati Sawuli umpigiriki none mugabo wamaze gukwitwa hasi haramanya mayovuga yogiriye siasa bugufi ngo urinde gamwami ni jewe Yesu uri kurahiga yagira bahiga ahiga abantu kumbe agahiga Imana Yesu akubasha kuri byose naho biteye ubwoba kandi ntibizobura kubaho Satani ntarabaho biraza mugabo twitwa kuri wa mugabo umwe yatuka ku munsi ugira gatatu Yesu nashimwe serababariye ingene jewe abantu badukuntera mu nzu bwa mbere baranteye baragira muri 2008 baranteye barayatwara nirutse ndondera inoti mba mu nzu y'ubyatsi hama ndari ndondera inoti ndayironka kweri kandi yariyo abantu bazana ibuye batera ku mwango baca baramboha nuriye hejuru kugaparafo yari bagaparafo kibikeka kibinyambuga baca bakubite icumu hejuru nini munyici ngo baranduka ngo bayo wabwa baca baramvisha barambo abamugabo nihagarara ko mugabo ndikije bagaya nuko mwira barondezi mugasiga mubisha none mwabamara mutira bande ukora kugira ngo bandeke hanyuma rero bakavuga ngo tumwishe uri hanze niko yasi uri hanze bagandakira basa barayatwara yo subira A0 akekindi gihe nasho Yesu nashimwe Yesu ahindura ibintu ikindi gihe haza bagindi bana we kumfata ngo banyice mugabo saa 5:30 z'ijoro numvira ngo bena byuka ningoga ndabyuka bari madam tubyuke tugegere mu nimbati hiki ibintu Imana bari ko nubishijwe twanyegera ama mu nyuma minwi saa 5 barimo abantu benshi baza ndababona karabaye baje abo bose barondera pena gawuri gakomeye abantu banganuko barondera pena ndirindira gute kimana mbare ngo byuka ndabiruka mu izina rya Yesu nanze singira ingongo murayindi kakabukita kahwati bijumba sindise namba amahadi ngoma induri terabo tabara kwa mwari muvena ndaburu wishura hama hindura ngira induri terabo kandi yabigambi twavugana ntage numa bavana ngaho yoba mumarayika ngwego ngo kwakundi nyene ngo twategeye ewe barasa ngo barasa biruka bariruka mugatondo nagiye kuraba gene birutse pa imwe hari turahisiba mubiguteye ubwoba naho woba hafi y'uburozi aho uzohita kariyeza udusenga uvuga ati mwami Yesu ari n'umuvuba abada bavuguta mwami Yesu ari n'umuvuba uvugute agapfa gapfe Yesu nashimwe Sawuli yikubita hasi kandi abantu bari kumwe bakamumaganya ati kumukuru twari turariye atembye tuzahe ngo bahagara bagakoma
hama mugabo Sawuli amanyama yari yaheze. Yesu nashimwe. Kandi umunyabyaha ntamenye uko aza bamaze kumusengera. Mwabonye ngo mu maso havuye ibintu bimeze gute? Ibisa n'ibikaragasi. Ariko abantu bamubona ati Sawuli n'umunyabwenge, mugabo ibikaragasi kubera ibyaha.